Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa kabiri tariki 8 z'ukwezi kw'icumi mu 2024. Icagera c'umukuru w'umugwi wa Hezbollah yavuze ko ashigikiye utwigoro tw'inama nshingamateka ya Libani two guhagarika ingwano na Israel. Mu Rwanda, Rashid Hakuzimana yakatiwe igihano cy'igifungo c'imyaka 7 nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo guhakana no gufobya genocide. Ishirahamwe ry'urubuga rwa TikTok ryitwariwe n'amareta arenga 10 yo muri Amerika aryagiriza kuba yaragize uruhara n'ibigirankana mu ngurane y'amagara yo mu mutwe y'abana n'ibiyabaga. Tubafitiye n'igikino c'urunana. Ibi biganiro biyobowe na Prudence Ngiyumva. Amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Icegera c'umukuru w'umugwi wa Hezbollah yavuze ko ashigikiye utwigoro tw'inama nshingamateka ya Libani two gushika mu guhagarika ingwano na Israel. Ku nshuro ya mbere, Naim Kasim ntiyigeze avuga ko ibitero muri Gaza bitegerezwa kubanza guhagarara. Hezbollah yari yaravuze ko itazoreka gutera Israel kiretse injyane ziri muri Gaza ziheze. Hibizwi neza niba ibi vyerekana ko ari impinduka ku by'uwo mugwi uhagazeko. Inyuma y'iryo jambo, igisirikare ca Israel cavuze ko Hezbollah yarashe ibisasu birenga amajana vyo mu bwoko bwa rokete mu gisagara ca Haifa no mu turere tuhegereye. Abanyagihugu bo mw'ikambi y'impunzi ya Jabalia mu buraruko bwa Gaza bavuze ko habaye imirwano ikomeye mu gihe ingabo za Israel zifashishije ibimodoka vy'ibifaru zagerageza gukinga ko abagwanyi b'umugwi Hamas basubira kwiyegeranya muri ako karere. Imigwi y'abaganga ivuga ko ibiziga birambaraye mu tuyira twaga kandi ko batashoboye gushikira abakomeretse. Igisirikare ca Israel cari catanze itegeko ryo gukinjura ku bari Jabalia no mu duce twa Beit Hanun na Beit Lahia. Abasivile bari babwiwe kuja aho Israel yise akarere k'ubutabazi kari i Al-Mawasi mu buraruko bw'akarere ka Gaza. Umwaka uraheze umugwi wa Hamas ugavye igitero kuri Israel kigahitana abantu barenga 1,000, abandi barenga 200 bakanyuruzwa. Israel nayo ica yihora mu kugaba ibitero bikomeye i Gaza no muri Libani. Ivyo bitero bimaze kugwamo abantu baharugwa mu bihumbi 100. Mu gihe atacerekana ko iyi ntambara yohagarara, hari ubwoba ko ivyo bishobora gutandukira akarere kose kurasira bw'zuba bwo hagati. Mu kanya gaheze naganiriye na Omar Halfan, umusesanguzi mu vya politiki yo muri ako karere. Ntangura ndamubaza niba nyuma y'uyo mwaka w'ibitero muri Gaza na Libani, Israel yoba yarashitse ku ntumbero yayo. Kibazo nk'icyo umuntu yagisubiza mu buryo bubiri. Hari abahanga bitwa ni za theories nk'ebyiri zinyuranye. Sinzi nimba ndibone ikinyarwanda kivuga ijambo theory, ariko ni intekerezo ziba zinyuranye mu buryo abantu basobanura ibintu. Rero harabitwa ngo ni idealist n'abitwa realist. Abitwa idealist bavuga yuko Israel nta kirimo kugira, ahubwo ibyikora byo gutera nyine ibitero nk'uko yabikoze kuri Gaza, ikabikora irimo kubikora muri Lebanon mu majyepfo, aho irimo kurwanya nyine umutwe wahari witwa Hezbollah. Abo ba idealists bavuga yuko mu by'ukuri ibyo Israel irimo gukora bituma ahubwo abo bitwa ko ari abaterabwoba biyongera. Noneho mu buryo bwa kabiri, nangwa se mu gusobanura mu buryo bundi mu yindi ntekerezo y'abitwa realist,
realiste bo ni abantu bavuga bati ibintu tubisobanura uko tubibona kandi umuntu akabivuga uko biri. Bo bemeza yuko mu by'ukuri ibyo Israel irimo gukora ari byo irimo no kugera ku ntego, ariko bitanga umusaruro. Nubwo bitanga umusaruro mu gihe gitoya, hakongera akavuka indi mitwe nangwa se wa mutwe ukagenda ukiburuka ukikusanya ukongera ukagaruka, ariko byibura baba bakoze ibyo bita decapitation, ari byo kuvuga kwica mbega abawukuriye mu buryo bwa politike no mu buryo bwa gisirikare. None birashoboka koko yuko Hamas na Hezbollah byose imaganya? Aho niho rero ya ntekerezo ya mbere y'abitwa idolist bavuga bati ntago bishoboka. Bariya n'abantu bashingiye ku bitekerezo by'imyemerere. Imyemerere rero ntago ivaho. Abantu baragenda bakicwa nk'uko bigaragara, nk'uko wari umaze kubivuga, hamaze gupfa ibihumbi birenga 40 muri Gaza. Bikanavugwa yuko abaturage benshi n'abagore n'abana aribo barimo kubigenderamo. Ubundi biranagoye kuko iyo umuntu yavuga ko abahamasi bazimangana nangwa se abahizbora bakazimangana, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ubu turimo turavuga ngo Israel irimo irarwana muri Lebanon, ariko irimo irarwana nyine n'umutwe, abo ni abantu badafite igihugu. Tuvuga ni ukuvuga ngo ni imitwe itari leta. Iyo mitwe rero itari leta kugira ngo uzayirwanye birangize ni ibintu bidashoboka. Biravuga ko iyi ntambara ishobora gukongera akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Birashoboka koko? Ntabwo ariko bimeze, kuko aho mbihera ko Leta z'Ubumwe za Amerika zifite abasirikare muri bihugu hafi ya byose. Leta z'Ubumwe za Amerika zifite abasirikare muri Qatar, zifite abasirikare muri Saudi Arabia, zifite abasirikare muri Kuwait, zifite abasirikare muri iriya United Arab Emirates. Ni ukuvuga ngo bariya barabu bafatanya na Irani kugira ngo barwanye Israel ntabwo byakoroha. Ni ibintu bidashoboka. Igihugu gikomeye nangwa se ibihugu navuga bikomeye bishobora kuba byateza n'intambara ni igihugu cya Misiri, igihugu cya Egypt. Egypt rero ifitanye umubano na Leta z'Ubumwe za Amerika ku buryo kandi Leta z'Ubumwe za Amerika na Israel bicungira hafi icyo gihugu cyonyine, kuko nicyo cyonyine cyakora nk'intambara igasa nkaho ishegesha kariya karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Naho ibindi bihugu byose biri hariya ntabwo bifite ubushobozi bwo kuba byakora intambara mu rwego rwo kurwana na Israel. Yari Omar Harfan twariko turavugana. Tubandanyiza amakuru yacu muri Amerika. Umuyobozi wa leta ya Florida Ron DeSantis yavuze ko umuyaga w'igihuhusi wiswe Milton uri ku kigero ca 4 uza gushika muri iyo leta mu masaha 48 ari imbere, kandi ko abanyagihugu baho bategerezwa gutangura gushira mu ngiro imigambi yo gukinjura. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko uturere 51 two muri Florida buri mu bihe bidasanzwe, kandi ko inyubakwa z'ubuvuzi za leta 200 zamaze gukugwamo abagwayi. Kuwa mbere umukuru w'igisagara ca Tampa Jen Castor yavuze ko abasigaye mu turere twari twahawe itegeko ryo gukinjura bazopfa. Cyo kimwe n'imiyaga ihuha ku bunyarutsi bwa kilometero 260 ku isaha, icyo gihuhusi citezwe guteza imipfunda ikomeye ishobora gushika ku metero hafi 3.5 muri Florida y'uburengero. Mu Rwanda, Rashid Hakuzimana yakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo guhakana no gupfobya jenoside. Rashid Hakuzimana yafunzwe mu 2021. Yamenyekanye cyane kubera ibiganiro bye bitavugwaho rumwe yanyuzaga muri YouTube binenga ubutegetsi. Mu rubanza rwe, Rashid Hakuzimana yagiye yanga kwiregura ku birego yarezwe, avuga ko akwiye kurekugwa kuko ari umunyapolitike uvuga ibitagenda. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yari mu rukiko adutegurira inkuru ikurikira. Mw'isomwa ry'uru rubanza, Rashid Hakuzimana ntiyari mu cyumba cy'urukiko, ndetse no ku mashusho y'ikoranabuhanga yahuzaga urukiko na gereza ya Mageragere aho afungiye naho ntiyahabonekaga. Mu rubanza, Rashid Hakuzimana yashinjwe ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside, gukurura amacakubiri no gukwirakwiza amakuru y'impuha. Kuri uyu wa kabiri, urugereko rw'urukiko rukuru rukorera mu mujyi wa Nyanza rwamuhamije ibyo byaha byose. Umucamanza yavuze ko isuzuma ry'urukiko ryasanze ari ibyaha yakoreye ku mbuga za YouTube harimo n'urwe. Urukiko ruvuga ko imvugo yagiye akoresha mu biganiro yakoreraga kuri YouTube zigize ibyo byaha,
muri izo mvugo harimo aho avuga ko kwibuka bikwiye kuvaho, ibi bikaba bigize icyaha cyo gupfobya jenoside. Yavuze kandi ko abana barokotse jenoside batitaweho kimwe n'abana b'abategetsi, byo bikaba bigize icyaha cyo gukurura amacakubiri, no kuba yaravuze ko umuntu wese ugerageje kwiyamamaza kuba perezida wa repubulika afungwa, bigize icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Umucamanza mukatira igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga $1,000,000. Mu rubanza mu mizi, Hakuzimana Rashid yazaga mu rukiko nta umwunganira afite nyuma yo gutandukana n'uwamwunganiraga mbere gato y'uko urubanza rwe rutangira mu mizi. Ntiharamenyekana niba azajurira icyo gihano. Hakuzimana Rashid ntiyigeze yiregura kuri ibyo byaha yarezwe. Mu kwezi kwa 9 uyu mwaka, ubwo byari biteganyijwe ko atangira kwiregura, yanze kugira icyo avuga kuri ibyo byaha. Avuga ko nta wamureze, ko ahubwo yiteguye kurega umushinjacyaha kwiyitirira umwuga. Anavuga ko amaze imyaka irenga 3 afunze azira ubusa. Rashid Hakuzimana yamenyekanye cyane mu biganiro yanyuzaga kuri YouTube byinshi binenga ubutegetsi, kandi akavuga ko ari impirimbanyi iharanira demokarasi, ko icyo azira ari ukuvuga ibitagenda mu gihugu. Urubanza rw'umwanditsi w'umunyakamerune Charles Onana anafise ubwenegihugu bw'Ubufaransa yagirizwa guhakana jenoside yo mu Rwanda abicishije mu gitabo yasohoye La vérité sur l'opération turquoise car les archives parlent, rwabandanyije ku munsi wago ugira kabiri. Kuri no munsi rero sentare mpanavyaha y'i Paris yumvirije abatangabuhamya b'impande zose. Umunyamakuru Alain Majesté Barenga yari muri sentare adutegurira inkuru ikurikira. Wa mbere yumvirijwe ni General Jean-Claude Lafourcade, intwazaga y'Umufaransa iri mu kaburuko k'izabukuru. Yumvirijwe nk'umwe mu batangabuhamya ba Charles Onana, umutama w'imyaka 80, yararongowe mu 1994 abasirikare b'Ubufaransa bari mu butumwa bwa Operation Turquoise mu Rwanda. Ubwo butumwa bashiramwamwe agwanya jenoside na leta y'u Rwanda, avuga ko bwabaye ubwo gushigikira abakoze jenoside no kubahungisha. Ibyo General Lafourcade yabyamiriye kura, ayemeje ko ari binyoma kuko ubwo butumwa bwakingiye bose abahutu n'abatutsi. Abasanzwe bunganira bitwariye Charles Onana bagombye kumubaza ko yemera ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda. Yagize ati jenoside mu Rwanda yarabaye kandi yakorewe abatutsi. Je ubwanje narabyiboneye, ariko hari n'abahutu benshi bishwe na FPR bakiri ku rugamba muri ico gihe nyene. Ibyo ndavyemeza nivyo biri no mu gitabo ca Onana. Hakurikiye Yohan Swinen mu birwi imyaka 78 yahoze asiruka ububirigi Kigali hagati y'imyaka 1994. Nawe nyene yabaye nka General Lafourcade mu kwemeza ko jenoside yabaye mu Rwanda kandi yakorewe abatutsi, ariko hari n'ubwicanyi bwakorewe abahutu. Yohan Swinen azwi cyane mu manza za jenoside nk'umwe mu batangabuhamya, yemeje ko uvuze ko hishwe abahutu mu 1994 batomwita guhakana jenoside. Batangabuhamya abashirahamwe indwi yitwariye Charles Onana hatambwe Thomas Okman w'imyaka 43 yigisha ivyigwa by'amategeko mpanavyaha n'akahise ka jenoside ku isi, aho yasiguye ko ico gitabo kigaragara ko Charles Onana yahakanye ko habaye jenoside mu Rwanda, aho hamwe hamwe yayigabanije ubukana. Hakurikiye Joseph Matata yahoze ari mu ishiramwe y'agatekazira muntu mu Rwanda mu gihe ca jenoside Ardo, nawe nyene yasuriye Charles Onana, yemeje ko ibiri mu gitabo ca Onana nawe nyene yari yabyanditse mu 1994 atakosa ririmwo. Cibonekeje nuko mu rubanza rw'uno munsi kwera ubwinshi bw'abantu baza kugumviriza sentare, byabaye ngombwa ko ihindura icumba ciburaniro kugira abaje bose baronka akaryo kukurukurikirana. Ubu ni saa 11:43 muri studio za BBC London, ni saa 12:43 mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Urugahwaniro rwa TikTok rwitwariwe n'amareta arenga 10 yo muri Amerika agwagiriza kuba yaragize uruhara n'ibigirankana mu ngorane z'amagara yo mu mutwe y'abana n'imiyabaga. Abashingwa manza baserukira ayo mareta ayazi imbere akaba ari California na New York bavuga ko bimwe mu bigize TikTok bishobora kubabaza kandi bigatuma umuntu abatwa. Bimwe muri vyo ngo ni nk'ibihimiriza abantu kwigereza ko kurara ijoro canke ibihindura uko umuntu asa karemano. Izi manza ziyongereye ku zindi ngorane z'ubutungane iki gihangange c'imbuga hwaniro gisanganywe. TikTok ntaco iravuga, ariko yari yavuze ko itanga uburyo butari buke bwo gukingira abakiri bato bayikoresha. Ubushinwa bwatangaje amategeko mashasha ashira inzitizi ku kwinjiza mu gihugu inzoga zikaze
zikoregwa i Buraya nyuma y'aho ibihugu bigize ishirahamwe ry'umuryango wa Buraya vyemereje ingingo y'iduzwa rikomeye ry'amakori ku miduga yo mu Bushinwa ikoreshwa n'umuyagankuba. Kuva kuwa gatanu ibigo vy'ubudandaji bizotegerezwa kuriha amahera menshi y'ingwate kuri izo nzoga. Ubushinwa buvuga ko zitorohereza izikoregwa mu gihugu. Ababinegura nabo bavuga ko iyo ngingo igamije guhambarira Ubufaransa kuko izo nzoga zikaze nka zose ziva mu Bufaransa kandi bukaba bwarashigikiye amakori yashinzwe ku Bushinwa. Ubu ni umwanya w'ikiganiro c'urunana. Nyuma yo kwihanangirizwa na Nyesi, Leya ntaratezwa ku mugambi we. Hagati aho ruremesha mu gahinda. N'urunana. Yewe, nubwo nanga kuguca intege rero, ndabona aho ngaho itazahabyuka Rureme. Wivuga utyo murebwa yire we, nakwemera nkagurisha indi nka rwose muri izi ngizi nsigaranye. Ngashaka umuvuzi kabo bareba ari kwinyamamare yanjye. Nticike. Uzi ko icyo nari nagitekereje ariko ngatinya kuvuga ngo utantwama Rureme. Ubuse urabona ndi umwana ku buryo ntabona ko inka yanjye bayihemukiye koko murebwa ye. Yewe veterineri ntako atakoze, igisigaye nawe urabyumva no kubaza abakuru. Sori nanatanazi ntabagome bambaye umugoma. Ubu kudemukira gutya koko bizabamarira iki? Ariko tekereza nawe, imyaka itagura n'amafaranga ngahe kuko kuyiza inka yanjye. Ko twabasabye imbabazi ko kuba ingibi barabikorera iki? Kutibuka ko twanashatse kubishyura bakabyanga. Ndabyibuka rwose ko wagiye kubasaba imbabazi ukanabinginga yewe ngo tubahe ingurana y'iby'inka yacu yonye. Ndabyibuka pe. Ariko ubugome bubatogota mu bwonko no mu mutima buranga butuma bamemukirira inka rwose. Uravuga ibyo gusa wibagiwe no mu nda Rureme. Ubugome bwabo butogota mu nda bukamanuka bukagera mu mano. Umuntu akaroga inka y'umuturanyi koko ayiziza kumwonera koko. Bajenge ariko bajenge tuzabonana. Umva urabizi Rureme? Ndakumva. Va muri ayo. Ujye gushaka umuvuzi kuko ubu ngubu ushobora gutinda gato n'izindi zigafatwa. Icyo nkukundira nicyo. Cyane rwose urumva umwanzi ntasinziriye. Ubu ngubu aho tanaza arimo arenyegeza uburozi bwe yahaye inyamamare yanjye. Ushobora kurangara gatoya nyine bugafata n'izindi. Igihe cyose utarashobora kwita ku isuku n'imine y'abana bawe bari munsi y'imyaka 2 ufite hano mu rugo rwawe rero nzahoza akarenge hano. Ko wakogeje se? Uvuze ngo iki mukobwa ja? Mujyana uzi ko numvise icyo umbwiye? Ako mukobwa ja. Usika abantu nkaho ari mwe mutuma buri gihe ku kigo ndarabuzima bampamagara bambwira ko ntita ku nshingano zanjye z'umujyanama w'ubuzima. Ahubwo bari bakwiye kuguhamagara bakubwira ko urenze urugero. Sinkwiye guhangayikishwa nuko mungayisha nk'umujyanama w'ubuzima mwe mudahangayikishijwe n'ubuzima bw'abana banyu rero. Si uko se ubuhangayika gutyo kubera iki ko njye na Pascal turi abantu bakuru? Icyo nicyo kibabaje mukobwa ja. Kuba muri abantu bakuru mukabyara abana mukanirwa kubitaho mugahabwa inkunga y'ingoboka ihabwa abagore batwita n'abafite abana bari munsi y'imyaka 2 yo mu miryango ikenye. Nta kindi gamije ari ukuzamura imibereho yanyu no kwita ku buzima bw'abana banyu aho kuyikoresha ikigenewe mukayoboka akabari. Ariko rero mujyanama nubwo nkubaha ngiye mukobwa Jana Jeanne d'Arc nanga umuntu nyurira. Si kugucyurira no kugukebura mukobwa ja. Hindura imyitwarire wite ku buzima bw'abana bawe. Inkunga y'ingoboka uyikoresha icyo yagenewe. Nta kindi no kwita ku mirire y'abana kubagirira isuku kugira ngo barinde imirire mibi no kwikura mu bukene. Mwaramutse mujyana. Mukobwa ja. Karame. Mu mararungu disi mugufashe mbe mutonerera kano kajomba yirire urangiza ibyo wakoraga tugende dora amazi yatembye ageze kuri. Uretse gato kumwereza uwo mwana mukobwa ja. Niko Pascal. Karame mujyana. Harya uvuye? Kuki uhambaje se kandi wahabonye mujyana? Simvuye mu bwiherero ureba koko. None uraje ngo baguhe umwana umuterura unamutonerera ikijumba udakarabye izo ntoki n'amazi meza n'isabune. Mu mararungu se ko n'ubundi ari ngiye wakunda ko mugaburira umva mbikora dukina rwose akishima nta kibazo. Uburyo uva mu bwiherero ukaza ugahita ugaburira umwana mugakina cyangwa ugakora indi mirimo udakarabye intoki n'amazi meza n'isabune Pascal. Ariko se mujyanama koko mwagiye mureka gukabya.
intoki zanjye rwose ko numva nta mwanda uriho pe ni ukuri kw'Imana. akababi k'ikiziranyenzi nagakoresheje nitonze neza, nta mwanda nakozeho ni ukuri. nawe reba izi ntoki zanjye do, reba imbere n'inyuma uninukirize wumva kiri nukirize. usigaye igerayo Pascal, nibyo kuko urabona nta mwanda ukuri ku ntoki. aya ntaho ariko urawufite pe, mikorobe zirimo ntizaboneshwa amaso y'umuntu, ariko bagushyizeho ibyuma kabuhariwe byo gupima nawe ubwo we washaka aho wihungira. eka nkarabe ni ukuri. mva nubwo mbizi ko ngiye mu kazi nta kindi kintu nari ngiye gukora cyangwa no kurya. hakarabe Pascal, aho ugiye mu kazi naho ushobora gusuhuza abandi bantu cyangwa ugakora ku bikoresho mukoresha, bityo izo mikorobe zigasigaraho. alo, nizere ko ntakuvangiye Budeyi, watinze kunyitaba nk'umuntu wari uhuze cyane. pardon shanye, gutinda kukwitaba umpamagaye ntangiye kugaburira urubyaro rwanjye, dore ubu mbasigiye kantengwa ngo ababagaburira. ndakuzindukiye rero wihangane, ariko urabizi ko mpari ku bwawe mukobwa mwiza. nanjye rwose niyo mpamvu ngo uhamagaye Budeyi. ariko rero ntugire ngo ntunteye amatsiko. ndabizi ko yagira pe, mbwira rero kugira ngo atanyica, agira vuba. ariko noneho ndumiwe koko. ni ukuri mbwira muri make, ni ikibazo wagiranye na mama wawe se? ni umwe mu bavandimwe bawe cyangwa urimo urankanga wenda hari n'ibindi byiza nko gutegura ubukwe bwawe na Chris mbimenye? nyumvira Budensi yananga ubukwe ni ukuri. why not? wowe unshakira umwanya gusa nta kindi Budeyi, cyakora n'ibirebana na Chris pe ni nabyo nshaka ko tuganira. ntiwumva se ko ibyo natekereje ari byo? ni uguhindura ya ndirimbo ya Kankwanzi na Bushombe baririmbaga ngo Bushombe na Kankwanzi basezeranye tugashyiramo Nyesi na Chris. ariko se ko mfite akazi kenshi ndakubonera umwanya vuba nye. shizurungu wacyohe nakubwiye ngo iki? ceceka aho ngaho cyangwa nkumene urwo rutwe wagira ngo ni urw'inkende. ariko se wa mubyeyi tuzakubwira tugeze ryari? nanjye ndumiwe pe, niko mukobwa aje ntiwabaza umwana ikimuriza utamutontomeye cyangwa ngo umutuke? urabona adahise aceceka se? njye n'abana banjye turaziranye rega. oya rwose ntukitwara utyo mujyana, nari nkigushimira umuhate wawe no kwita ku buzima bw'abaturage ushinzwe. murakoze cyane nubwo biba bitoroshye muganga we, ubu rwose unsanze ahantameranye neza na mukobwa Jana. ariko rero mujyanama ni ukuri ndagerageza pe, nubwo ntahise mbikubwira buriya basanze igikoma gihiye, nari ntegereje ko gihora ngo nkibahe. uzi ko nanjye aricyo cyangenzaga mukobwa Jana. umujyanama w'ubuzima yatanze raporo ko abana bawe bashobora kurwara indwara ziterwa n'imirire mibi, none mbonye ntakoze ndavuga ngo reka nze hano. ntabwo ni akabazo koroshye cyane rwose, urebye umuto bamupimye amaze iminsi arwaye impiswi, niyo mpamvu yaje mu muhondo. hanyuma se arwara impiswi atabitewe n'umwanda mukobwa Jana? kandi rwose nkora muri urugo mbagira inama yo kwita ku isuku y'ibyo mugaburira abana, iy'intoki, y'aho mutuye. Pascal atinyuka ashake kugaburira abana adakarabye intoki kandi avuye mu bwiherero koko? avuze ko yarahishije igikoma, ngaho nakizane rwose tunamufashe kugaburira abana. kandi ubwo mwagize ngo ndababeshya. hayigamana we mukobwa Jana, iki ni igikoma uha abana cyangwa ni umugezi? ariko se mukobwa Jana, kuki ukagira karekare gutya koko? ese ubundi ubinishisha kibondo? ariko mwababyeyi mwe rwose muri abatesi. turi abatesi gute se? kukubaza shisha kibondo wawe nk'umuti w'umwana watangiye gufata imfashabere ndetse n'undi ufite utaruzuza imyaka 2 ni uguteta? niko mukobwa Jana. ndakumva muganga we. ibi ni ibiki tubona? mwababyeyi mwe rero mwembi murabizi aha mafite abandi bana. mu mararungu na shizirungu ntibangwiyoshisha kibondo bonyine, ariyo mpamvu niyeranja nyine. ngugire ute? ndiyeranja ngashaka andi mafu nkayivangira kugira ngo itubuke n'abandi bana banyweho, kuko nabona ari ababyeyi ntibavutse inyuma y'inda. ntawahakanye ko utababyaye wa mubyeyi we, ariko urabizi ko shisha kibondo uyihabwa nk'umuti. iyo bayiguha barabigusobanurira ko itavangwa n'andi mafu ikindi idasangirwa. nyine namwe muri ababyeyi murabyumva, abana bose ni abanjye. kandi nk'uko mubitubwira shisha kibondo ikungahaye ku ntungamubiri, nayo mpamvu mba ngira ngo nakamuhoza kanyweho kazehe na muzara nabo bakaboneraho. murambikubwira ko umubyeyi uri muri gahunda ya shisha kibondo agomba kuyikoresha akurikije amabwiriza, yirinda kuyigurisha, kuyivanga n'andi mafu no kuyisangiza abagize umuryango wose, kuko ari umuti w'ingirakamaro ku mwana yagenewe. umuti umurinda kurwara indwara ziterwa n'imirire mibi no kugwingira, agakura neza mu bwenge no mu gihagararo.
ndumva mwarabifashe nk'uko bafata indirimbo da. twarabifashe nyine kandi nawe wari ukwiye kubifata gutyo ukanabyubahiriza kuko nukomeza kwitwara utyo abana bawe bazahora mu mirire mibi bazamo n'igwingira. urumva udakwiye kwisubiraho koko mukobwa sha? kubinyuza Rureme ahora niki mwabagabo ni wihuta ugende rwose n'ubundi ntiwambereye mwiza. yewe Rureme nibyo koko wowe imvura nyinshi yaraguye gukoraho rwose. yego yakoze amarorerwa n'inyarurembo ariko yageze mu mirimo ufite ku gasozi hariya hejuru irakushumura neza neza. narabimuza rwose. Remesha rero umubwire n'ubundi niba utarafashe ingamba rwose mu by'icyo ukora bizongera bigende. ingamba narazifashe bushobo nuko nakishije amaterasi y'indinganire sukura imirwanyasuri ntera n'ibiti n'ibyatsi yewe bifata ubutaka. nuko rwose aho rwose suri warayirwanyije pe. iyo nabigenza gutyo se ugira ngo ibi byari kongera kumbaho. gusa rwose uyu mwaka wambereye mubi niba uzarangira bimeze bite simbizi pe. erega bibaho hari umwaka uza rwose ukagira ngo watonganye nawo. niyo mpamvu bahora batubwira kubungabunga ibidukikije rega. aya ni ngombwa kuko ibikorwa bya muntu nibyo bituma tugerwaho n'ingaruka z'ibiza nk'ibyo byose. muravuga umuntu wowe umuntu muramuzi se mwabantu umuntu yakugize ati niba yangiza ibidukikije azi ko bishobora kugira ingaruka se urumva ageze kuri Remesha yamukora ibi. Rureme habaho ikize leta kumuvuga mwahita mubona yo katsindwa ntazapfa vuba ntazapfa vuba yo kabura ubugingo. ariko si boninde tukarurema uwo mutindi ngo natanazi kandi dore aje hano ni ukuri. atanazi ka muraho mwabagabo muraho neza. amakuru cy'ubushombe nawe gitefana neza da. ni sawa rwose mwe mwahageze kare se bimeze bitera isengerera ahubwo rwose uraryoshye da. ubwo utarayizamu rero ubu ngubu rwose umeze neza ngaho usengera. ni ukubasengerera mushaka se gusa n'ubundi se muhamagare wa musore upima abahe mwese rwose. cyangwa kubanyira n'icyo njye nta nzoga yawe nshaka uretse no kunywa iyo usengere niyo nisengeye sinayinywera aho wicaye. ariko se Rureme atanazi uyu nguyu yakoresheje iki rwose ngo tubafashe kumvikana ko hari abagabo burya badapfa abandi. batubwire rwose tubwire naho ubundi uravuga udondobekanya amagambo mutu kugira gute tubwire icyo mupfa. uyu mugabo mureba yandogeye inka. ngo iki inka yanjye nyamamare niyo nagiraga rwose inka mukamutubuza none ubiri mu marembera kubera ishyari rya Tanazi uyu nguyu mureba n'umugore we sore nanyagukoreshwa amabuye. uracyavuga ngo nakurogeye inka koko Rureme uratinyutse unabivugira imbere y'abagabo bagenzi utayirogase. mureke mbasobanura uko byagenze mwabagabo. toka kure po njye nta bisobanuro byawe nkeneye Tana gusa ube bizi ko inyamamare yanjye ipfuye njye nawe tuzarebana. ariko se abagabo tubagire dute mukagira imana. hello yes Leya ndakumva neza. numvaga ntakumva neza Kri umenya ari ufite network nkeya. ye hano iwanjye ndayifite ihagije kandi ndakumva rwose. urakoze kumpamagarira ngo urye umugoroba ryari rimereye nabi. koko se ni ukuri biranshimishije. n'ukuntu ngo wamagaye nikandagira afite n'ubwoba Kri. ubwoba bw'iki se Leya? aha ntawe utinya ishyamba Chris we atinya icyo barihuriyemo. aho uranzimije rwose ntacyo numvise pe. koko se ubwo ntacyo wumvise Kri. ndakubeshyera ikize iyo umuntu ashaka kumpisha avugira mu migani burya. nshatse kukubwira ko mfite impamvu yo gutinya kuguhamagara rero. njyewe Christian se? wowe rwose. niyo mpamvu noneho numva nta morale ufite. urebye nako birasa nabyo. oh no ariko rero sinkumva neza Leya. none se ngiye kumpamagara hari ikibazo biteye koko? ntigeze nkubwira ko kumpamagara bintera ikibazo se? wowe ntacyo wambwiye ariko nyine abandi barabimbwiye kandi rwose ni ukuri Kri niba narakuvangiye mu rukundo rwawe na sheri wawe umbabarire pe. ngo iki? aha nigira agahanga gato nkakarinda uruguma mama we munyibabarire rwose nzi iwawe kugusura nta kibi naringamije nkurikije rero uko Anyesi yabifashe nshobora kuba narakosheje. ahubwo niwe wabikomeje Leya. njye ndumva nta kibazo kandi na Anyesi nta kibazo yabigizeho pe. uravugisha ukuri Kri? cyane rwose. bivuze ko nyuma y'uko Anyesi yasanze frare yanjye n'agatabi wawe ntibimushimishe nagaruka nta kibazo Kri. Chris arongeraho karibu Leya. Leya se yatinyuka gusubira kwa Chris nyuma y'ikiganiro yagiranye na Anyesi. ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha.
murakoze abo mu gikino c'urunana amakuru yacagarukiye ngaha